Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lerem sangralte November ninga a Sinlung Hills Council in Thlantura chu tummi somnga ten endikna an paltlang Presbytery income puya nimina changaro real tran chu vo in khan chun zomani Prime Minister Internship Scheme 2024 chu vo in laidar nga khan adu apiang dil thei turin honani BJP ka iswai Haryana Sarkar thar tun thane som pasaria laklu anidon November ninga a Sinlung Hills Council in Thlanvoi ni na lawom tura chu tummi somnga ten endikna an paltlang Sinlung Hills Council bial som pani in Thlan om tur chu tamin mi somnga inan mingan peluta nimin khan ming peglu te endikani a ming pe te zongzong hian endikna an paltlang veka thotan ni chanudar thum thleng in nu do na hun siamani Hein Thlanlo om tura hian realize that PM le Mar People's Convention HPC tangdon chuan bialom zongzong an chu dona anin rem siam dana chuan ZPM in bial riat an chu anga HPC in bial li an chu ang Congress po in bial zongzong an chu dona MNF chuan HPC reformed nen thokdunin bial som pani an chu ang Heti lai hian MNF le Congress Party minga chu tum ming pelu zinga independent anga chu anom boka BJP in bial ni kholian le phoi buang an chu dona adang zong chu independent chu anni Sinlung Hills Council bial som pani zinga bial rukhi Aizawl district hom chunga mania bial li chu Saitwal district a omin Kolosip district a bial nia ombok kholian tingmun le saipum biala te candidate parukan oma phoi buang biala candidate pangan oma swangpui lo new vervek le saiphai biala candidate pali theu omin bial dang van bong ratu Sakordai South Sakordai North le zomhun biala ta chuan kil thomin anin chu donani in Thlanlo om tura hian vote nei mi sing ni sang thum jasari somkwa palin oma vote nei zinga sing khat sang khat zaria somsari panga chumi pa anni a mechia vote nei sing khat sang khat zakwa som palin ombok Sinlung Hills Council hi July ninga sani som paria ta tanga mantan Sinlung Hills Council Act 2018 dan lot chatan dani a November ninga sani som pakwa khan in Thlan masaber bot sayani Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU in Karle Thotan ni changa sumdong liu thei zongzon din tir an tum an thulri lain kongpui chelo to ka wanga tlan tum lo pol thumanom MCVU hian Chief Minister Pul do oma an mu nuwa Karle ni lai ni cabinet to comment petrol le diesel man sang ti hniam le chungchang an ngei to non le don awang le ti hniam ngei tura an ngei awangin Thotan ni changa sumdong liu thei zongzong tlan lo tura thutluna asiam chu an sut lailo ka Heti lai hian Mizoram Truck Drivers Association, Mizoram Tipper nei tu le khaltupo le erang bolna gas pur tu, Mizoram Indian Driver Welfare chuan lir thei din tir an lo tum to chu kaltlang puyan tum thuan puanga. Heti angan nor an tum tlang chan hi Aizawl le silchar in karkong pui dunga, sai rang le durlui in karkong chazwal pui, lir thei tluk lau khopa khwar chalai te siam chadani ma chuan, thochan nia changin tlan ri lau ni se an tiani. Lir thei khaltupol pathum te hian ta chwa siamin tun thlarninga khan Chief Minister Pul do aman sarang le durlui in karkong chia hi October ne kohma a siam thaturin a siam na thoktu NHIDCL noi contractor te ashil ninan soya October ne kwa ni lai ni khan amuna azuk enin masona do to sa mu tura om chuang lo ninan soya hemi wang hian an ma ni le lir thei himna atan tlan lo an te ta ninan soi Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan in chu boilo le mani mamo tok theu chau tuyal thei le tori mi puyan ngen Supply Department hian to chwa siamin Mizoram petrol diesel le LPG te mumal takin aron thlenglu reng ti an soya forwa tui tamawanga kongin du thuwa sam lo wangin kalkonga aron phur tu motor te aron thangrei deu thina chute chung chuan Mizoram aron phurlu le athleng te chu apa ngai ringani anti mi puin mani masiala mamo zat ai tam petrol le diesel an che khol china wangin mi pui tam zok tan har sana an siam thin ti soin true lova petrol pama in chu boina athlen pha anian ti a Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan petrol diesel le LPG te in chu buaya omlo nan mi pui te mani mamo angchin chawla turin ange nani Mizoram Synod noya inkhom pui lian ber.2 Presbytery inkhom pui ninga nia changa mantana nimin le voina rural inkhom nayani Presbytery somli pasaria chungin Presbytery somli pakhata inkhom pui hin nayani a
khom pui tan ni nga ni khan nomination committee finance committee le sub pastoral committee an thu a kaushan upathan tharte exam board se ni ba ka zanin khoma palai lom na le pastor bill report ngai thla ka ni zertom ni le inrin ni aro rel in khom oma presbytery then kha chu inrin ni chawaro rel anom boka zan lama van tlang pathian bek in khom board sai ni ang naktuk pathian ni choma in khoma upanem nge in khom nei aninga chnuwa lalpa zanria sacrament le upathi te sun na in khom nei aninga zana presbytery moderator kal chuak ten valedictory sermon an soyang Synod Moderator Reverend R. Bandal Nga Kachuan Chimchak Presbytery in Khom Puya Man Puya Synod Secretary Senior Reverend P.B. Mankiman Aizawl West 1 Presbytery Man Puyin Synod Secretary Junior Upa Bandal Somasiak Engin Aizawl Central Presbytery Man Pui Bok Finance Officer Reverend P.C. Pachungan Serli Presbytery Man Puya Statistician Reverend H. Laltlan Thangan Martlang Presbytery Senior Executive Secretary Reverend C. Zoram Moyan Kotlang Presbytery Executive Secretary Reverend V.L. Loyashan Le in Teire Presbytery Le Executive Secretary Reverend Dr. K. Lalom Zualan Chimpei Presbytery in Khom Pui Te and Man Pui Bokani Nimin kha sersip kon pui kaushan biak ina chimchak Presbytery Moderator Reverend Nalram Wada Kai Shwero Rel Thupom zinga biale Presbytery huwa pin HIV AIDS lo na konga tanlak ni se ti atela kaushan upathi vuidan ennon ni se ti ani ba ka Presbytery in khom puya mwalin khom le len khom nei le to ni se ti chu covid rileng wanga ti lo mai ni wangin asan pa pom thar angai lo an ti ani MZP chuan tun nai sarkar department sang officer pension to roi non le pension to mai tu roi non tura file kal lai a omnia sia in hei uluk taka chui chiana pension to roi non ani lo nan chak taka malak antum Voina General Headquarters Executive Committee to com voi zaruk somthum parukna MZP chuan Mizoram Sarkar hnuaia na thok zinga pension to roi non anam 14 chu tun ma tangin tha anti lo thu an soi 14 ti antar langa pension to roi non ania wanga bang turanor po an lo nei zau zau to thin thuan soi MZP chuan Sarkar na thok te chu an na tho hun chunga thanhem ngai taka thok turin an nge na an pension to hnuai ero chuan thalai na zong mek takian tu le officer pension to thilti thei falbi ka wanga in roi non ang chi omlo nan thei top cho in ma aladon ti an soi bokani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Thalai ten thlasom pani chung internship anti theina tur Prime Minister Internship Scheme 2024 zuwa intlai darnga khan adu apiang dil thei turin hon tanani a he scheme kum somni pakhat changa somni pali inkar thalai vai bel chakhaten kumnga lo om tur chunga India rama company lian sanga a atak nge na tho an zir theina tura ruam manani Tuntlangin company za somkwa pathomin mi sing kwa sang khat vel tan internship ti theina kongan hong to a sarkar kumkal lai sang ni somni pali somni panga chung hian mi noi khat sing ni sanga tan internship ti thei man bei se ni internship te do te tan online portal pminternship.mca.gov.in dina thelu theni a intern te chuan thlasom pani chung thlatin cheng sanga andan don ba ka tanpui na cheng sang ruk andong theidona dil nei vu in tlai dar nga tangin tun thlani somni panga thleng thelu theyani Haryana Sarkar tharchukar le ninga ni khian Panchkula a laklu ani don Chief Minister Louis Manohar Lal Khataran Asaidanin Prime Minister Remti Puina angin Chief Minister le Council of Minister Turte October ni som pasaria laklu anni ang puanto angin tun nai Haryana Assembly in Thanaya Khan BJP an chaklea seat somli pariat la in azona tumthum sarkar na an siam na turani a Congress in seat somthum pasari la in BSP nena tangdun Indian National Lokdalin seat nga an la a Independent ten seat nga an changbok Heti lai hian Haryana Rural Assembly in Thanne na Jammu and Kashmir National Conference NC kai shruai tang rual pol chuan sarkar thar an siam thei ti an soya NC Vice President Omar Abdullah an Nimin Khan Lieutenant Governor Manoj Sinha mu in sarkar an siam thei thua shila Congress Aam Aadmi Party CPIM le Independent MLA ten an thlodna le kha a the lu tani chanchin ti top na tlang pui November ninga asin Long Hills Council in Thlantura chu tummi somnga ten endikna an paltlang Presbytery in Khom puya nimina tanga ro rel tran chu vo in khan chun zomani
Prime Minister Internship Scheme 2024 chu voin tlaidar nga khan adu apiang dil thei turin honani BJP ka iswai Haryana sarkar thar tun thlani som pasaria lak lu ani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani